Jigittin kareginin örtörü Halato'da beyittin alıp oyunu güppürü Kızgıp durat sürüdü Kırgızı ulatasın Halgalayge algın de bata verin batasın 50 yıllık baştalganda bul kumar Terler suday koyulup kolda kondur çuğular Ezim mıkçı вечерин Eki gök jal kagıştı Hajal jetken ulakta Alakandar kırıştı Halga jigitler atırlan gülüktür Tay kazandı tolturat Karı dolgun bilektir Kara bulsun kara güç Kuppürügü kana düş Bu baylardı gövüdü Bulağındı sala düş Bu baylardı gövüdü Bulağındı sala düş Sakallar kıykırıp Çaş jigitler ışkırıp Toru atşan ulaktı Takımına kıstırıp Külü deldi şapkalıp Gülüp barı katkırıp Göğsü geldi taymaştın Gülüktörün çaptırıp Ula jigit şardındı Ulak canı tartıldı Haldı gitti gökbörü Kana suyun kalkındı Tulbarındı tok tot top Tuyak üçün jogot bo Kızı gelgende Kızıl kamçı togot bo Halga jigitler atırlan gülüktür Tay kazandı tolturat Karı dolgun bilektir Kara bulsun kara güç Kuppürügü kana düş Bu baylardı gövüdü Bulağındı sala düş Bu baylardı gövüdü Bulağındı sala düş Jigitler atırladı gülüktür Tay kazandı tolturat Karı dolgun bilektir Kara bulçun kara güç Kuppürügü kana düş Bu baylardı gövüdü Bulağındı sala düş Halga jigitler atırladı gülüktür Tay kazandı tolturat Karı dolgun bilektir Kara bulçun kara güç Kuppürügü kana düş Bu baylardı gövüdü Bulağındı sala düş Bu baylardı gövüdü Bulağındı sala düş Үйінде бүгін улақ беру той десек та болады, той қылып жатады. Бәрі ынтымақпенен болайлы. Бір жерде жоқ қылып шығайлы. Талант ата-енесімен, бір туғандарымен тыныш болсын. Тапқандары дайыма жайлаған дастархан үстінде болсын. Өмір ұзын болсын. Келеді. Мына еліміздің ұлттық ойыны улақ, жолысы көкбөрі деп аталып, мына Манас атаудан баштап шабылып келеткен Қырғызстандан келген еліміз ушул жерде Сибир жерінде дағы ошо ойынымызды улантып, Жакшанкай ойын ашылғанда 2-3 жыл болып кетті. Мына Кудай кааласа ынтымактын негизинде күндөн күнгө улактын кызыгы кызып, көбөйгөндөн ат көбөйгөндөн көбөйүп атат. Андан катышуучу адамдар да көбөйүп атат. Мына кече жакында эле Чита шаарына барып келдик. Мына ошондой эле Тайшетте жана Красноярскіде дағы өтіп атат экен, Кудай кааласа ал жака чакырса дагы катышып келгенге кудурети жеткидей болуп калды. Мына улуттук качельник деген оюнубуз Кудай кааласа быйылкы жылы ошол оюнга дагы катышканга чабандестер аракет кылып атышат. Канчалык ынтымак болсо, канчалык уюмдашып ушул оюнду уланта берсек, Кудай кааласа ошо качельникке дагы катышып келсек өтө чоң биз үчүн сыймык деп түшүнөбүз. Мына бүгүн Талгат кезектеги оюнду Талгат алган экен. Талгаттын ден соолугу чың болсун, жакшы кызга жолуксун, үйлөнсүн. Кудай кааласа үйлөнүү үлпет оюнда дагы ушундай кызмат кылып, Жакшанкай кыз туш келсе бактылуу, талайлуу болсун деп бүгүн дагы улак өткөзгөндө аксакалдардан бата алып берсек, ошентип ынтымакта оюн ойной берели. Керек менен
Sizlerle sürüp kaldı. Evet, kanat geçti orada. Sürüp Şu Talgat'ın bugünkü şu ulaq verilgen toyunda oturaz şu Talgat niyet kılıp olgan eken elden şu patal bereyim dep alayım dep. Şu niyet tileklerine aslına koygan oy maksatlarına şu jetsin, kalagan oyları oy maksatına jetsin, şu jakşılıktın üstünde жүрөберсин, şu Agda Sorkon üstünde oynap жүрөберсин. Ertere güylösün, şu toylarında güve olaylı. Birinchiden barыңızlarga şu жерге xush kelipsizler. Toy ma'rek bolsun, Talgat'ın qanday жакшы tilekler менен şu toyду өткөрүп atsa, şu айтылган tilekтердин баары кабыл болуп, келечекте бактылуу, кыргыздын намысын коргогон жакшы жигиттерден болсун. Bu Көкбөрү боюнча айтып келе турган нерсе, Көкбөрүнү 2 жыл мурун Ноорузда баштадык эле. Мына Кудай буйрса жакшы ийгиликтерге жетишип атабыз. Быйыл Москвада баштадык. Мен ойлойм, бул биздин улуттук ат үстүндөгү спорт менен дүйнө жүзүнө таанымда турган спорттордун бири болуп баратат бара-бара. Улакка, Көкбөрүгө биз келечекке чоң ийгилик болсун, аябай ушу международный чоң уровеньдерге көтөрүлсүн. Ошону менен бирге Талгат инибиз бактылуу болсун. Эмне деген тилек ой максаттар ушулар. Таман өтсін, Талғат қаяқтасын балам. Өтініш бол болам. Şu таяқ тапқандықтан дайыма ел жұртта бір туғандарыңа, ата-енеңе дайыма жайлығанда тұрған жайлы жүресің. Алдыңан ырысып кетпесін, еліңен күч кетпесін. Сен де үйлен балам, жақсы жерден, ошо тойларыңа дағы қызмат қылайлы жамаат менен бірге. Балам, құлақты алып шығар, омин. Құлақтан төсін, Аллаху акбар. Андыктан барыңыздарды бул жака чогулууга чакырабыз келгиле. Жалпыңыздарды келесиздер мына. Колонканын жанына чакырабыз. Беререк келип бериңиздер туугандар. Чогулайлы келиңиздер. Беререк келебиз. Assalamu alaikum. Түбү-түптү, түпкүрүгү кыргыз, батыры манас мингени жылкы, алтын казыктай уул тарбиялаган, күмүш казыктай кыз тарбиялаган. Казандары оттон түшпөгөн, уулдары аттан түшпөгөн, кадырман карптуу агалар, палвандар, улакчылар, чабандездер, жалп эле биздин Иркутский областында улак оюнун күйөрмандары бүгүнкү күнүбүздүн себепкери болгон Кара Кулжанын 1-май айынан чыгып отурган, өзү жаш болсо дагы мына Иркутский шаарында көптөгөн улактарда сорундардын ээси, көптөгөн соревнованиялардын жеңүүчүсү десек болот биздин спортсмен жаш инибиздин Талгат мырзанын Көкбөрү оюнуна баарыңыздар кош келипсиздер. Эми урматтуу мекендештер, биз тегилгертен кыргыз эли Татнакай ак баталар менен баштап, ак баталар менен аягына чыгып келгенбиз. Мына бүгүнкү оюнубузду дагы мына менин жанымда турган Татнакай болгон ак сакалдар менен, ак бата менен баштап алайлы. Эч ким үзбөдүк кырсыкка кабылбасын деген жакшы тилектер менен. Ак сакалдар берек менин жаныма келиңиздер. Ак сакалдар келиңиздер. Бата беребиз. Жалпы. Урматтуу туугандар, дейбиз, Талгат балам. Дайыма бактылуу бол. Бүр туугандарың менен, ата-энең менен бактылуу бол. Максаты келет, жакшы келинчекке жолук. Ошо тойлоруңду жамаат кылайлы бардыгыбыз. Бүгүн кулактын туугандар чын чатагы жок. Ой дегенди коюп, тынчыман өткөрөлү. Сага эмнени каалайбыз балам? Өңгөн күлкү кетпесин, бирейиңен күч кетпесин. Алдыңан ыдыс көтөрүлбөсүн, бактылуу бол балам. Тынч бол. Ömrüne ve
Allah Taala baraka versin. Ben meni kalayım. Ağalarың менен, böleleriң менен, достарың менен тыныч бол. Кызлардын айткан жакшы тилектерин, жакшы ойлорун туура кабыл кылам. Жамаатка не дейбиз? Жамаат бардыгыңар, жалпы жамаат тыныч болгула. Сиздин да өңүрдүн күлкү билеңиңерден күч беткеп өтпесин. Ойлогон оюңарды Алла Таала кабыл кылсын. Тыныч болгула Алла Таала. Жамаат, амин. Şu bala бактылуу болсун. Жайылган тапкан tukkan жай, жайылганда тургуну дайыма жайлабыз. Элге кызмат кылсын. Амин. Assalamu alaikum kımbatlı çavandetler, жалпы жаамат. Мына бүгін кезектеги улак оюнун өткөзүп аткан Талгат денебизи Талгат өткөзүп аткан тоюң куттуу болсун. Ден соолугуң чың болсун. Ата энең эли журтуң менен тең болгон. Кудай кааласа пешениңе жакшынакай кыз жолугуп, ошо үйлөнүүгө тоюңда биз дагы ошо тойду тамашада болойлу. Кымбаттуу чавандеттер, мына оюн жакшылап өтүп келатат. Анча мынча тартип бузуу болуп кетип атат. Ошону айтып коелу. Кымбаттуу чавандеттер, ынтымакта оюндун тартиби менен айтышпай, тиштешпей, жакшылакай кылып тойду өткөзөлү, оюнду да өткөзөлү. Не дегенде оюндун анча-мынча чатагы чыгып угулуп, биз башка жерде, башка элде жашап атабыз. Анча-мынча мушташ, анча-мынча каттуу жыгылып, сөөк сагыбыз сынып кетсе, мамлекеттик деңгээлге жетип, оюнду токтотуп коюшу мүмкүн. Сиздерден өтүнүч, оюнда анча-мынча камчы тийип кетсе, кокутсуктан аны кечиришип койгула. Оюндун тартибин сактагыла, ынтымакта болгула, улууну заттап, кичүүнү урматтап, оюнду жакшылап өткөзүп, улантууга Кудайым насип эте берсин. Амин. Жамаатыбыз тынч сак-саламатта жакшылакай тойлордун ээси болуп, кезектеги оюнубуз улана берсин. Талгаттын дем соолугу үчүн келечеги кең, бактылуу, таалайлуу жигит болуп өсөк. Калганыбыз тынчылыкта оюнда аман өткөзөлү. Амин. Кымбаттуу жерлештер, мына бүгүн талант кылам жакшы бир ниеттер менен улак берип атабызсың. Ар дайым ниетиге жет. Ата журтуң менен, ага журтуң менен келечекте келаткан мына Кудай буйруса жакшынакай кайын журту бол. Эс акылдуу жакшынакай жигитсин, ар дайым ушул пейлиңен кайтпай, элдин алдыңкы жигиттеринен болуп жакшынакай болуп ойнап жүрүп. Бүгүнкү улагы жакшынакай тынч өтүп кетишине баарыбыз тилектешпиз. Ne deydi? Sorun bile güçlünükü. Uruşpay, talaşpay, teң bölüp alışqa hareket kıldılar. Tınç ötsün oyun. Allah'ım. Assalamu alaikum tuğandar. Gelgenizlerge sizlerge çoğun rahmat. Şu toy ulakты жақсы тынч аманча билимдик менен жақсы талашпай, тартышпай, баары өзү түшүнүшүн менен мамилелешип, бири-бириңиздер менен талашпай, тартышпай, урушпай, буякта аксакалдар айткандай сорун жүгүргөн алат, буйрган алат дегендей, насип кылган алат. Ошо оюнда ушу куш келсиздер, ошо аябай тынч өткүлө, жамандык нерсенин баары жок сыртта болсун. Урматтуу мекендештер, баарыңыздар мареке куш келипсиздер. Биз эмне демекчибиз? Ушу жогорку айткан тилектердин баары кабыл болуп, азыр элек айтып кетти. Ошол нерсени сактасак, өзүбүз оюнуп аткан немени тартип сактасак, баары аксакалдардын баары айтып кетти. Улууланат. Азыр жакында Москвада өткөрүп келдик Ноорузда. Ошону менен бирге эмне демекчимин? Ынтымак бололу, бир бололу, анча-мынча улактачы тарттың, төрттүң деп талашпагыла. О улакты эркек адам чабат, тартат, түртөт, аттан жыгыласың, теберенесиң, ошого чыдасаң ал улак жаптыра. Болбосо четтеге карап турула туугандар. Ынтымак бололу, бири-бирибизди сөз бар, сирке суу көтөрбөй албай, кичине сөз көтөрүмдүүрөөк бололу, ынтымак бололу. Biz Irkutsk'te aksakallar suyunu atağız. Keçe 8'inde Çita'da ötkön olakta bizim komanda en aldımkı belgeleri alıp abdan жақсы ulak götürtüp Çita elini tan kaldırıp ulak ötközgen eken. Oşonu sizlerді құттықтайбыз. Денсаулығы чың болсын. Daima ушундай жакшынакай oyunlarda өткөзөлү. Амин. Жакшылык болуңар. Рахмат, айтылған қалу баталар қабыл болсын. Бар болыңыздар, урматтуу аксакалдар. Эми келиңиздер, оюнубузду баштайлы. Талгат мырза. Сорунчулар ким болот? Судьялар.
Достук ака менен Алтын ака болот экен. Судьялар азыр Талгат мырза жерге таштап берсе биринчини эле мына кой менен баштайлы дедик. Ким көтөрүп чыгып Бакыт ака ашып бергенге бир кой экен. Өзү Талгат таштап берет. Оомат жигиттер, эч кимиңиздер бөдө кырсыкка кабылбаңыздар. Игилик амин Аллаху акбар. Чабаңыз, алгыла, алдырбагыла. Жигиттер алып чыгып таштаганыңа мынакей Талгат мырзанын биринчи сооруну кой болуп эсептелип мына башталып отурат. Талгат мырзанын палвандын улагына келип отурабыз. Ылайым барыңыздардын үйүңүздөрдө ушундай жакшылык той маарекелер болсун. Аркасынан катар соорундарды сая беребиз. Кеч калгандардын өзүнүн көрсүн. Биз аларды кеч келди дебедик эле. Эртерээк келип, эртерээк баштасаңыздар жакшы болот. Балвандар жерге эңилип аткан мезгилде, мына канат балвандын аты менен көкчөнү секиртип, темир көктү секиртип аткан Жанибек балван кечээ алып чыгып тор атышат. Аксакалыбыз Бакыт акеге ашырганыңарга бир кой деп чечилди анакей. Бир аз торпок оорураак болушу мүмкүн тууганда бир аздан кийин жеңилдеп калат. Башка түшкөн байтал жорго дейт, көнүп калабыз мурга эле. Горбату аладилет. Иркутский областында мына көптөгөн соорундардын ээси болгон Талгат палвандын улагына дагы берет кыш келипсиздер. Бүгүн мына дагы бүйүр кызган оюндардын бири башталып отурат. Ылайым ушул оюнубуздагы аман эсен өтүп кетсин. Мына биринчи соорун кой болду. Бакыт Аксакалга алып чыгып 65-70 килограммдын нарак бирагындагы торпок балвандар көтөрүңүздөр, аракетти кылыңыздар. Мына жүрөгүндө оту бар, билегинде күчү бар жигиттер улакты чабат дейт. Мынакей бир палваныбыз ортодон кармады, жардам берип тегеретип койсоңор ушу палванды. Ортодон палвандар көтөрө баштады улакты. Көтөргүлө, мына көтөрүлдү палвандар. Жанибек палван менен Каратжан палвандын ортосунда улак, кайсысы бирисине коёт. Жанибек палван түшүрпөй сал эмне. Дагы жерден көтөрүлүп эң соңу тазалап коюлган алууну. Акы палван мына.
Albayım desen candım bak, elektrik gördüm. 5 metre olsa canlı ektik üyesi. Falancık yaklanlandı da, köle detkilet canlına, hamı yok yıldın canlına, hamına sana En büyük fark gitti aynen. Aşağıda yapıp taşım alın. Çocuklar
Çetel aka gelip, dost aka, altın aka. Sorun verip ağlayayım, boşa palvanla gelip kalktı. Canek palvan Türk direp az bana kadar. Kızanın marekesinde birinci sorunun neyse oldu. Canek palvanla mikrofon gel, vatan ver bana. Ola, beklesen hayda palvan. İnce be. Tartıp koydum. Ağzı çarpması degen sözde İsmail'a. Erkeğin çap. Kaynatasının altlarından uğraştı. Suru alıp geçen günler bozula geçeyiz böyle. Koyun ekmeği çok bu kadar. Geçen kötünden bir parça alıp koydum bir ekmeği çok. Çılamanın koyar. Aldı yürüsen kapı olmak kayıp ol. Senden
Azir kalmak taşlagan at eken bu. Çift ağa varmış bu atla taşlap bergen adam. Palvanlar buna ulaktı çağa turgan жерге келдиңер, мына ел көрө турган жерге келдиңер. Чаа бойлоңула. Урматтуу мекендештер, ийинге той бере тургандар. Мүмкүн болсо пайды тешибесеңер жакшы болот. Мына пайды тешигенин пайдасы болот экен. Иркутскийде таза улак болот экен. Эркегиң Иркутскийге барып улак чап деп атат экен. Булай деп биз илип алып чапканыбыз туура эмес туугандар. Илбей чабышка аракет кылдым. Берек турбайсыңар, ошол жерден улакты көтөрүп берсин анан. Мууздун жанына түшүп калыптыр. Атыңардын путуна эле зыян, туугандар. Canibek Palvan. Şimdi kampanya kanalı aldım.
Ya karakıla. Birbirine kara kılgıla jigitler. Ha palvanlar. Havalet çerge düştü baya. Ya bilek valla. Ha iyi sakal palvanlar. Al bilek ama. Sekiz salam. Jigitler tez atsın sana verdi. Ays palvanın peşeresine Büyükü sorunun üçüncüsü oyunun üçüncüsü canlı gel. Valla palvanlar şeyden götürüyor bak. Bilekten açık palvanlar şeyden dağıtışmadı. Bulatı mekendeşler caşmalar vardı. Bunlar karmak durdular. Fokustan ne olmuş? Neledan altı çık kanatlar öyle beklesin. Yatırdılar özün ölme. Şay bolgular böyle. Yetki bana getme. Yetki bana gel. Yetki getsin. Oh kara palvanlar. Götürüldü bu Allah. Tatalakayı orada orada. Büyür kızdan tatalakayı. Tatalakaydan sağ gitken palvanları koydu. Hacı tuğanlar bile tartışma oldu. Şuna gel. Hareket kılgıla jigitler. Algıla. Arma tatalakaydan koltukta salıp aldım atıp çıksa kulağı korkmaz. Oh bana çolmaz palvanlar. Şamlandılar, aldılar. Karabolcanın palvanı, Alaydın palvanı, Alarpek palvanın attırı. Ya içine cadıra taktı. Sana bırak. Toylarda жүрөбериң. Ne deysen? Doğun dilegen maksatınız. Жолборс палванга дагы ийгиликтерди каалайбыз. Барбол палван. Ала бер дегеле алдырба мына койду бир чекеге коюп койсоң сеники согой. Келгиле туугандар эми мына той эс тарабынан аш тартылат экен, андыктан ашка караңыздар. Аштан алабыз. Келгиле туугандар, берек келебиз.
çapkanlardan korkma diye şaş. Suyalar rekodan çağırıyor. Almarım başta kalmarga sen bize çıkmaydı poluyken. Jigitler hareket kıldılar. Haydi Allah'ız. Dağdan beri köpten beri koydun akçasını ekip vaktile buna bugün Talgat Mırza özü niyet dile kılgan ekip böyle çınar olan kılayım. Şuay koydu verin kızlar başka oblasına varıp ayağında son oyun görüp öz geliştirip tumakta varışıp azamat çivitler barıgan öykülerin atlap yaxşı oyun gösterdi kelgen ilk üçgiden balvanları algan. Taşla mı? Gel bana. Kuvan, Ayas, Kuvan, Şahik. Buna palvanlar şerden götürdü, Urmat palvanını götürdü, Süreyaz buna kayga. Buna yettüğünü hareket kılmadıktan çiğitler buna ayağına katıyor, büyür kızıkta tartışı ornalığı. Cavşınat cavşına jigitler Urmat palvanına o vakit yetti buna. Aparıp Kalivateş'te aldılar başka bir ötük etti. Erkeğin Türkistan doğar ulak çaktı. Taza çağatken alacaklar. Ulaklar 5 koşma değil o şoğun. Alırgılan, salıgılan. Kimin salıp ketsin o şoğun? Bana gel. Bana gel taza salıp çıkmaz. Bir gibi Allah sayılar. Gel bana gel. Talgat'ın sportsmen dostlarına mı? Daniyar ballarla bir tane be. Geçen süre koyulan. Bunlar da ülke zalda verip at bir işte tutup alгандар. Direkt aylandır. Osman жақсы sıra үкәм deseng veren taşı olur. Yaxşı olur. Ulakçı besi o.
Kelbek. Yardım vergile. Ha. Haydi çoğu sakınak yardım ver salla. Ya. Berek geliriz. Gelgile urmatlı mekendeşler, urmatlı jalpı, ulaqsılar, çalandozlar, çoğulağız, berek çoğulağız. Akırkı sorunda algan bu ötü çoğun baygelerden biri olup Mına uşul sorunga жетишкен өскөндөн палваны Медер палван bir тайып bir койго таштап отурат. Өзүнүн аты астындагы аты өзү тарбиялап, өзү чоңойтуп аткан, өзү таптап, өзү багып аткан Жүмбелек менен. Аттын өзү келген. Талгатка жакшы бата берген. Рахмат, тилектер кабыл болсун. Bir кой, ечки, кой, тай, 3 сорунга bir таштаган Медер палван болду мына. Bir тай, жана ошондой эле bir кой, bir ечки. Чөндөр бул жерде көрүүчүлөр бир аз үшүп кетти. Ошондуктан улакты алып келип токтотойлу, бардык нерсенин эрте болгону жакшы өз мезгилинде. Жалпы чабандоздор келгиле, Иркутский шаарында мекендештер, жалпыңыздар келиңиздер. Ата, мына улак ала тургандар өздөрү келди, акыркы улакты алып мына жерге атты минип келет мына айтып. Көрдүңөрбү таксыр? Улак ала тургандар да өзү эле таап алат мына. Келгиле туугандар, келгиле мына бата берели. Бүгүнкү кыргыз элинде, кыргыз жеринде Татынакай мына Талгат мырзанын улагы эң сону маанайда соңуна чыкты. Келиңиздер эми беререк келип бүгүнкү той берген биздин кичинекей жаш спортчу жигитибиз, көптөгөн самболордун жеңүүчүсү, күрөштөрдүн жеңүүчүсү, көптөгөн соревнованиялардын жеңүүчүсү, көптөгөн сорундардын ээси десек болот туугандар. Өзүңүздөр билесиздер, Иркутский шаарында көптөгөн пайларды, койлорду, акчалай белек сыйлыктарды алып жүргөн палвандардын бири мына Талгат мырзанын улагы эң сону маанайда аягына чыкты. Разы болсоңуздар, бир кол чаап коңуздар туугандар, келиңиздер. Рахмат, разычылык билдиребиз. Талгат мырза келеми. Ошол келген жалпы жамааттан, журттан жакшы бир бата алып берели. Келген биздин саяпкер аксакалыбыз, Жалал Абад областынан келген аксакал бата баштасын. Келиңиз сол. Ассаламу алейкум туугандар, ушул жерде жүргөн. Мен Жалал Абадтан келдим эле. Ушул жака тойго, неберем тойуна. Рахмат балдар, ушундай ынтымакта болуп жүргүлө, дайыма ушу кыргыз эли, дайыма ушу улакта чабып чоңойгон, ат жалында чоңойгон балдар дайыма ойнап жүрө. Амин. Талгат ука, улагың рахмат. Не тилеген тилекке жет, балдарың өмүрүн берсин. Дайыма ушу кыргыздын жакшы балдарынан болуп жүрө. Амин. Sana deyimiz. Sana uzun ömür, atanen менен, bir tuğandarın менен бар бол. Aka ökelerin менен, bölülerin менен, tağların менен tınç бол. Daima tapkan tuğandarın ak toyuğa buyursun. Ertevi kesip ertirak üylen balam. Elüge çıksaktı, kızыңды turmuşka ver, oğlungdu üylen kutuladın. Vaktılı ol balam, atanen менен бар бол, bir tuğandarın менен бар бол. Amin. Бүгін Талгат укамындағы құлағы Жакшынакай болып жиынтықталды. Biraz ғана кішіне тәжіктерді қапалып алған жеріміз болушы. Әрдайым тыншылықта, аманшылықта болайлы.
тилек максатыңарга жеткен. Талап сен дагы жакшылыкка жигиттерден болуп, ар дайым ушу кызыл жыл болуп, ат үстүндө жүрөлөр. Аллах. Туғандар ушунча келгениңиздер үчүн улакты бергенге да рахмат, келгенге да рахмат, чапкандарга да рахмат. Тынч өттү ушу. Баары бир ушу бири-бирибизге керекпиз дегенде баарыбыз тынч бололу, рахмат. Күндүзгө. Недейсе Талғатқам, şu ет қылып пата беріп атасың, şu бүгінгі паталардың бары түзден түз тиісін, şu ат үстінде дайым, ел оғызында шүндеп ер азамат болып жүр, шуыңған қайтпай кете берсең, болады шағы. Денсаулықта бар, іштеріңе игілік, барлық жақсылықтардың үстінде şu елдің баласы болып жүр, Ромин. Hurmatlı mekendeshler, uloqni baya boshlandi ele, uloq uchgan qush degandek, o'sha uloqni ayog'ina chiqib o'tamiz. Uloqni ayamay yaxshi kelib berganingizlarga cho'ng rahmat. Yaxshi o'tdi, iltimoqda bordi. Bu yerda Medelinim o'tgan beri so'ringan imomlar yurdilar, Allohdan so'rindi bo'ldi va o'chirchilik degandek. O'shaning bilan birga inime qanday yaxshi tilekler bolsa, o'shalardan bari qabul bo'lsin. Har doim jadrab jayna o'sha qirg'iz elining nomusuna jaragan yigitlardan bo'lib juraver. O'zingga jarashgan jarli bo'lib, bu yil jarli bo'lsang, keyingi yili Xudoy ursa, Beshiktoyda daha uloq beradi. Talg'atga bir mikrofon bereyim. Ne gelin? Жалпы elge rahatsızlıktır. Ne deyimiz emin? Bardığınızlara gelip oyun görsötüp bergeningizlerge çoğun rahmat ega. Bardığınızlarga. Bizden kemçilik olsa keşiresler ega. Bolu şunday olup kaldı emin. Amin. Ulan kimge öğretmen? Emi, kiyinki ötkөз берчи улакты биз өткөз берелигениңиздер аркырак чылдырып туруп жакшы мына мен улак алып өткөз берем деген палуандар болсо алдыраак бастырып чыгайлы дагы бир улак өткөз берели туугандар. Биз угушубуз боюнча Кыргызстанда сөз болуп аткан эркегиң барып анча-мынча Кыргызстанда грязын чабылат да баягындай немелерге илинип, баяк илинип чабылат, илип алып чабышат, байлап чабышат. Эркегиң Иркутскийге барып чап деген сөздөр болуп аткан да. Ошодон кийин biz ошону далилдейли дагы туугандар. Будан кийин пайды тешпейли. Туурабы? Пайдын артынан ызычылар көп чыгып атат. Пайды тешпейли. Оор торпок союп алсаң өзүңөнгө. Торпок алган, той алган инсан да. Жеңилирээк торпок алып союшка аракет кылыңыздар. Ошондо ызычы чыкпайт деп ойлойм. Мана муну пайды тешип алсаңыздар, бир аз ызычылар чыгып кетет. Бери таксырмай. Жигит болсоң, эрбек кыл, сүрөң кыл дейт мына. Өзү убакты бүтүрдү эле, өзү мынакей алып олтурат анаке. Келгиле ошо таксырга жакшы тата берели. Айырмай колум не дейм. Сен да Талгатка окшоп жакшы жигиттердин бирисиң. Өңүң күлкү алдыңан ырыс көтөрүп жүрсүң. Улак тешанаман өткөрүп ал, бала чакаң менен тынч бол, ата-энең менен тынч бол, бөлөт агаларың менен, агайынлериң менен тынч бол. Тапканың жайыма жакшылык күндөр көргүлүсүн. Амин. Талгат мырзанын өзүнүн журткерчилиги бар экен. Аксакалдар бир аз кабыл алып койсо мына жактан баштап. Жалпы келген жамаат амин, бар бололу, бай бололу, ден соолуктуу бололу, ушинтип жамаатыбыз тынч бололу, биргеликте улак чабып, көкбөрүнү кызытып, ойноп күлүп жүрөлү дейт. Талгатка? Урматтуу жамаат, ушул улакты алдык иншаллах. Орозодон кийин ушул улакты өткөрүп берүүгө ниет кылдык. Улакка келиңиздер, ага чейин орозо намазына, айт намазына барыңыздар. Кудай кааласа жакшы иштин эртекеси жок. Орозодон кийин өткөрөбүз Кудай кааласа. Амин. Мына кишиге бер дабы. Талгатыкым. Туугандарың менен ушу алыста жүргөн ата-энеңе ден соолук берсин. Ушул жерде ойноп жүргөн экенсиң, ушу сага ден соолук берсин, иштериң ийгиликтүү болсун. Не тилеген тилектерге жетип жүрө. Мына өлкөм айтмакчы, эми авам айтып атат, эмдиги жылы Бешиктөйгө келет үйлөнсөм. Амин. Рахмат, келген кадамыңыздарга ыраазы болуңуздар, жай барып, жай туруңуздар. Сиздер дагы ушундай чоң-чоң аракет той кылыңыздар. Кайрадан көрүшкөнгө сак саламат болуңуздар. Амин, Аллаху акбар. Жамаатыбыз